Kava. Ćao internet ljudi, kako vidite iz naslova, danas je red na video sa Avon proizvodima. Ovaj jastučić mi malo bježi ispod oka, ali nema veze, oprostit ćemo mu. Uglavnom, mogli ste vidjeti na Instagramu da sam dobila veliku kutiju, one moment please, veliku kutiju, mislim velika je usporedbu sa mojom glavom, i unutra sam svašta nešto dobila od Avon proizvoda da ja to isprobam. Ne znam zašto mi bježi ovaj jastučić konstantno, ali dobro. Jastučići su također došli u ovome paketu. Ovo je korejska Hydration Saver Patches, znači kao jastučić mogu se koristiti na bilo kojem dijelu lica. Ja sam ih zbog nekog razloga i zbog njihovog oblika stavila ispod očiju, da malo nahranim to područje ispod očiju, ali lijevo oko odbija da surađuje. Tako znači to je ono njihova korejska linija. Došli su ovi jastučići i došla je još jedna maska, bila ona kao bubble maska, ona što se zapjeni, nju sam već iskoristila prije par dana, tako da ona mi se također jako svidjela, baš imate osjećaje zbog tih balončića da baš fino čisti pore i tako. Što se samog paketa tiče, ja ću sad skinuti ove jastučiće koji bježe svakako sa lica, ja mislim da je njima dodijalo. Pa ćemo vidjeti šta se sve našlo unutra brzinski. Avon mi je svašta nešto poslao i jedini logičan potez je zapravo bio da ja snimim video sa isprobavanjem svih tih stvari. Osim ovih jastučića za lice i pjenušave maske za lice, od skincare je još došlo ovdje ove ampulice sa vitaminom C koje se ubace sa recimo vašom običnom nekom kremom da bi dobili mali taj dodatak C vitamina da malo osvježite masku, da pružite malo svježine i sjaja vašem licu. Stigla je ova maglica za lice, ona je Hydrate Protect, nju nisam probala, znači ona je nova novcata neotvorena. I najviše je stiglo zapravo dekorative, stigla mi je nova linija pudera i stigla mi je nova linija ruževa u nekoliko nijansi. Tu su stigle i 4 četkice, dakle 4 četkice iz Avonove nove kolekcije, mislim da je ovo nova linija četkica. Ova je kao za tekući puder. Ova kosa bi mogla biti za rumenilo ili za bronzer, malo je onako nabijenija. Imam ovu kabuki brush, ona je za puder u prahu. I imam ovu širu, pomalo plosnatu četkicu, tako da mislim da bi ona mogla za bronzer, ono skroz lagani nanos ili čak isto za puder u prahu ili kamenu. Tako da ćemo danas probati neke od ovih četkica. Dalje imamo 1, 2, 3, 4, one moment, 5, 6. Imamo 6 nijansi ovog novog Power Stay pudera. 6 nijansi, ljudi moji. Ako me nisu počastili, ja ne znam. Tu je došlo čak 9 ruževa, s tim da je jedan dupli, tako da ću ja njega ostaviti za darivanje odmah. Jedan bronzer, jedan tekući highlighter i jedan bronzer u stiku. Prvo ćemo početi sa tekućim puderom. Ovdje sam izabrala 2 nijanse iz razloga što nemam korektor. Jednu ću koristiti za cijelo lice, jednu ću koristiti kao korektor. Moram reći da sam ja zapravo probala ove pudere, ne znam smatrali se ovo varanjem ili ne, probala sam ove pudere, znači čim su mi došli, jer nisam mogla izdržati. Čula sam jako pozitivnih stvari u vezi njih, tako da jednostavno sam morala da ih probam, da vidim kako će se ponašati na licu. Tako da vam odmah mogu reći da sam jako zadovoljna njima, jako sam zadovoljna njima. Za lice ću koristiti nijansu Light Nude. Izgleda mrvicu tamnije u pakiranju nego što zapravo izgleda na koži, tako da sam izabrala nju. I još uvijek imam oni naznake ljetnog tena, znači još nisam poprimila onu potpunu svoju zimsku put. Sviđa mi se mehanizam pumpice, jer ona se ovako otvori i zatvori, znači kad je zatvorena, zaključana, neće vam izletiti proizvod ako ga slučajno stisnete, tako kad okrenete da je otvorena, onda možete fino dozirati. Također ne izlazi previše proizvoda, izlazi taman dovoljno i meni otprilike treba 2 pumpice da pokrijem cijelo lice i vrat. Ja to volim ovako prvo nanijeti na prste i onda na lice. Evo, stavit ćemo malo i na vrat, jer moramo uskladiti vrat i lice. Jedan tip, inače kad birajte pudere koje vam se više slažu s vratom nego sa nijansom lica, jer često je nijansa lica malo tamnija nego nijansa vrata. Tako nemojte okolo hodati narančastog lica i bijelog vrata. Ja ću prvo nanijeti puder s ovom četkicom, iako ona mi se čini baš nekako premekana da bi nanosila tekući puder, možda bi čak bila bolja za bronzer ili za rumenilo, ovako ravna, možda za bronzer. Ali ja ću prvo nanijeti njom, ali također tu ima i blender da popravim eventualne greške od četkice, jer očekujem da će ih biti. Samo nemam Avon blender. Imala sam Avon blender, kao što ste vidjeli u Battle of Blenders, međutim, ja sam taj blender ostavila bez nadzora na svom radnom stolu i on je u roku 5 minuta postao mačja igračka. Ako možete primijetiti na kameri, prije nego što sam razmazala ovo, izgleda kao da oksidira, ovako kad je u debljem sloju, međutim, sad ćete vidjeti kad počnem blendat da će se on fino stopiti s licem. Tako da
To je mene na prvu prepalo bilo ovako kad bi nanijela deblji sloj. Međutim, kako sam rekla, on jako fin, kako vidite sad, ova nijansa i ova nijansa su kao totalno dvije različite. Tako da nemojte se prepast ako ovako stavite puder na lice i ne razmažete ga odmah. Dobra stvar što se ne suši pretjerano brzo pa stignete fino izblendat. Također sam primijetila da malo bude kao ljepljiviji i kad se izblenda, znači ne suši se pretjerano brzo. Četkica je uspjela to fino nanijeti, međutim traje duže nego da ste nanijeli blenderom. Mislim da je to baš zato što je ona dosta mekana. Kažem, uspije se, možete postići njom da nanesete ravnomjerno. Tu igra ulogu i to što puder se ne suši pretjerano brzo pa stignete izblendat. Međutim, kako sam rekla, ja bih ipak prije nju koristila možda za bronzer, baš zato što je mekana. Stalno ponavljam da je mekana, ali po meni je premekana za četkicu za puder. Četkica za puder bi ipak trebala biti malo nabijenija, malo gušća i tvrđa. Što se tiče same četkice nije loša, ali mi nije mi za tekući puder. Sada ću uzeti nijansu porculan, mislim da je ona najsvjetlija u njihovoj kolekciji. A imaju dosta svjetlih nijansi, sad samo ovisi kakav vam je podton. Recimo porculan je neutralan i light nude je neutralan, ovaj što sam sad stavila na lice. Međutim imate i recimo ivory i cool ivory i tako light ivory ja mislim. Oni su hladnog potona, rozijeg potona, tako da oni mi ne odgovaraju, međutim ovi neutralni to su moje nijanse. Uzela sam jako malo i njega ćemo staviti ovdje na područje oko očiju, malo ovdje na čelo, nos i malo na bradu. Njega ćemo nanijeti blenderom, pošto mi je to bolja opcija nego spužvicom, posebno za ovo područje ispod očiju. Mislim da se već da primijetiti na kameri da je ovo područje ispod očiju posvjetljeno. Također što se tiče pudera, puder ima jako dobru prekrivnu moć, zato ga i ne treba puno. Mislim da se može ići od srednjeg do jakog prekrivanja, ovisi naravno o količini koju koristite, ali se jako fino nadograđuje. Znači, ako stavite manju količinu, postićete jako lijepo srednje prekrivanje, posebno ako nemate nekih većih nepravilnosti na licu, mislim da je to sasvim dovoljno. Ako baš želite da vam sve prekrije, jako se lijepo nadograđuje, možete postići potpuno prekrivanje da ne izgleda kao maska. Tako da, kako sam već rekla, ja sam ga morala probati zbog dobrih utisaka drugih ljudi. Morala sam ga odmah probati čim im je došao i mogu reći da me na prvu odmah oduševio. Tako da puder mi se jako sviđa. Ova svjetla nijansa također može poslužiti kao korektor općenito, znači nevezano za ovaj puder ili bilo šta. Tako i da sam ga nanijela u još manjoj količini ispod očiju, bio bi samo malo da posvijetlite. Recimo, tad možete i bez šminke hodati, ali njega samo mrvicu da eto čisto ako imate malo tamnije kolutove ako ne spavate, da malo pokrijete. Ovdje imam puder za fiksiranje u perlicama, znači ovo je Flawless Soft Focus Finishing Pearls. Što se tiče samog ovog pudera, meni je bio malo čudan na početku jer sam uvijek imala osjećaj da četkice ne pokupi dovoljno pudera, to jest imala sam nešto da ne pokupi uopće puder zbog ovih perlica, međutim to nije istina. Pokupi ona manje, tako da treba par puta, ali ja sam riješila problem time što samo mrvicu zgnječim kao ove perlice, tako da mogu vidjeti da sama mogu dozirati koliko mi pudera treba. Također ovo što se tiče gnječenja perlica, inače kad prolazim četkicom često mi se dogodi da mi perlice pobjegnu negdje jer su perlice. Za razliku od kamenog ili pudra u prahu. A ovako kad ih malo zgnječim ne bježe, tako da i to je plus. Ja ću samo fiksirati područje ispod očiju. Područje oko nosa. Uzet ćemo kabuki četkicu, ovu što nam je nova došla, i s njom ćemo nanijeti na čelo, pošto mi se čelo zamasti. Nemam mješovitu kožu, jer je mješovita koža više stanje kože nego tip kože. Just saying, to je moje mišljenje. Čak i mi suhokošci, kad je još uvijek ovako toplije vrijeme, znači kad nije baš zima, nam se dogodi da nam se masti čelo. Posebno ljeti, recimo, mislim, ja ne znam kome se ljeti ne masti čelo i ko ima baš toliko suhu kožu da mu se ne zamasti čelo ljeti. Znam da je ovo trebao biti video using only Avon, ali pošto ja nemam proizvoda za obrve iz Avona,
A moj styling mi nalaže da ja imam crvene obrve, tako da ću ja van kamere popuniti obrve i onda ćemo se vratiti da nastavimo s ostatkom lica. Sada idemo na oči i prvo ćemo krenuti sa bazom, naravno. Ovdje imam Mark bazu. Mislim da ste vidjeli na Instagramu, ako me pratite na Instagramu, u IGTV videima sam preporučila neke od svojih najdražih baza. Tako da sam preporučila i ovu. Meni se ona jako sviđa. Ja nju doziram pomoću štapića za uši, jer mi je lakše jer je ovako u teglici. Međutim, navela sam samo da pripazite malo sa doziranjem samim, zato što ako stavite malo više i ako ne izblendate dobro, mogu vam ostati one patches, fleke. Ja sam trebala na engleskom snimati. Ostaćemo flekice gdje će se više boje nanijeti tako da, to jest više sjenila će se zalijepiti tako da će vam ispast malo neravnomjerno. Međutim, ja uzmem jako malu količinu za oba oka. Dakle, sve prstima nanosimo baze. Ovako prvo natapkam. Ako mislim da mi je malo puno, izblendam sa čistim prstom. Tako da bude što ravnomjernije i da nema tih flekica gdje bi mi se moglo zalijepiti sjenilo da izgleda nejednako. Baza je skoro u boji kože. U boji moje kože. Prekrije kapak, da dobru bazu da se sjenila ističu, osuši se relativno brzo, tako, zato treba brzo raditi s njom, međutim da vam jako lijepu bazu za nanošenje sjenila i sjenila traju cijeli dan na njoj, tako da dobra je baza skroz, samo kažem pripazite pri doziranju. Što se tiče sjenila, ja ovdje imam dvije paletice, imam jednu stariju iz True Color linije. Sad ne znam je li ona još uvijek dostupna i ona se zove Precious Shells. Pisala sam o njoj na blogu, tako da ostavit ću link u opisu videa. A imamo i ovu Mark Color Crush, ovako šarenu baš, što mi se jako sviđa, znate da ja padam na šarene palete. Tako da probat ćemo napraviti neku kombinaciju ove dvije palete. Također, ako me pratite na Instagram, mogli ste već vidjeti look koji sam postigla koristeći Avon proizvode, jer ovo je zapravo drugi put da snimam ovaj video. Tako da već imam utiske o svemu ovome što sam koristila, pa eto. Samo prošli put sam imala problema sa osvjetljenjem jer sam snimala sa dnevnim svjetlom koje odjednom odlučilo da me spali sunce. Tako, danas pada kiša pa ću možda imati malo zvukovnih problema jer se čuje kako pada, ali barem se ne mijenja osvjetljenje što je dobro. Možda ću probati napraviti malo drugačiji look nego prošli put, a možda odem opet na isti look kao što sam radila prošli put. Ćao, jesi se vidio tamo na kameri? Hoćeš i ti da se šminkaš? Da se šminkaš? Ko je ono tamo? Krenut ćemo sa ovom ljubičastom ovdje. Ona ima nekih sjajnih čestica u sebi, znači gotovo je satenska. Ali ja sam već koristila ovu paleticu. Tako da uspije se izblendati da maknete te sjajne čestice pa onda ostane kao mat baza. Malo se trusi u pakiranju, međutim možda sam i spominjala negdje, paletica je jako pigmentirana. Stvarno mi iznenadila pigmentacija. Mislim da su ove Mark paletice jedne od boljih u Avon kolekciji. Kažem, jako me iznenadila. Evo, kako možete vidjeti, odmah se nanosi pigment. Stvarno plus. Ako namjeravate nabaviti neku šareniju paleticu koja vam je prilično pristupačna, nabavite ovu Color Crush. Možete s njom eksperimentirati, možete uskladiti sa nekim drugim paletama. Možete imati neutralni look sa nekim pop of color, što se kaže. Tako da, ali ja sam jako zadovoljna. Kako vidite, baš je pigment jako dobar. Mislim da je Avon oderao sa ovom paletom. Na početku ne morate odmah paziti da je rub puno zblendan jer ćemo izblendati sa drugom bojom. Još uvijek malo satenski izgleda, ali se jako fino blenda, tako da nemam problema i sa tim, sa malo sjaja. Dalje idem sa ovom žutom. Nju ću blendati iznad ljubičaste, pa ćemo dobiti neku, ne znam, neku ćemo boju dobiti, ali eto ićemo na neki šareniji look, pošto je danas jako tmuran dan. Nisam baš sigurna koliko mi sad ova ljubičasta i žuta idu skupa, ali nešto ćemo iskemijati. Također i ova žuta ima malo sjajnih čestica, međutim kod nje skroz nestane jer su mrvicu krupnije, kao da je mat baza sa krupnijim sjajnim česticama, znači nije satenska, nego baš kao mat sa tim sjajnim česticama. Idemo dalje s ovom plavom, ona ide u vanjski rub oka, vanjski kut oka i u pregib, znači uz ovu ljubičastu. I ona je potpuno mat, tako da se jako fino i blenda i ne moram se brinuti ima li u sebi sjajnih čestica. Ja stvarno ne znam šta će izaći od ovoga.
sad trenutno vidim, da sam uspjela napraviti od ljubičaste i plave da izgleda kao neka tamna lila boja lavende. Pošto danas kemijamo, sada ćemo ići sa ovom bojom u vanjski kut oka da bi malo potamnili taj kut. Ona je ovako više zelenkasta, tako sa ove dvije, ja ne znam šta će biti. Znači s ovom ljubičastom i plavom i sad sa zelenom. Pa evo dobro, nije toliko loše. Dobro je. Znači samo malo ću potamniti, čisto eto da imam neku dubinu. Ona je također mat, također je jako fino pigmentirana. I inače, spominjala sam u Declutter videu da ovu nijansu baš i nemam u drugim paletama, zato mi se i sviđa. Ok, sada ćemo s ovim svjetlijom nijansom pudera pokušati napraviti cut crease. Tako da nam ove svjetlije nijanse ljepše legnu. Na gornji dio ruke ćemo staviti puder, pa ćemo pokušati mi to da napravimo cut crease. Ok, za sad ok ide. Mogu vam reći, sada je bolje ispalo i lakše sam napravila nego sa bazom prošli put. Znači bolje i lakše ispalo sa ovim puderom. Mogla bi ja inače početi s njim praviti cut crease, jer stvarno lagano ide. A kažem opet, on je malo ljepljiviji, tako da mislim da će baš biti dobra baza za sjenila. Polu cut crease je tu. Sada ćemo na ovaj dio, da bi izblendali ovaj prijelaz sa ovim tamnim, uzet ćemo opet ovu istu plavu. Vidimo kako se fino primijeti, vidite se. Puder je za ove stvari također položio. Znači osim što je dobar općenito za svoju svrhu kao puder, da prekriva, da dobijete finu bazu, također je dobar za cut crease. Opet ćemo se vratiti sa ovom tamnijom da malo izjednačimo taj dio tu. Dalje ćemo ići opet sa ovom ljubičastom i nju ćemo staviti do plave. Danas smo u ljubičasto plavim tonovi. Oj, vidite kako sad i ljubičasta legne na ovo. Znači, ljudi dragi. Dakle, do ljubičaste sada idemo sa ovom rozom. I na ovaj mali unutarnji dio, znači dio unutarnjeg kut oka, idemo sa žutom. Hajde što se boje fino prime, nego se tako istaknu, vidite li kako je žuta ova žuta. Od sad pa nadalje i u buduće ovaj puder koristim za sve. Za sve. Kako je luk krenuo, dobro je završio, mogu vam reći. Sad ću istu onu četkicu za tamno zelenu, bez da je ponovo umačem u boju. Samo ću proći ovaj dio gdje je cut crease, kako bi ga malo više istakla. Čisto da eto se i ta linija između više primijeti. Što se tiče donjeg kapka, mislim da će dolje ići samo malo više na zeleno. Tako da ću prvo proći sa žutom. I onda ćemo proći s ovom zelenom tamnom. Sad ću samo uzeti ovu kao užu i nabijeniju četkicu da malo još više natapkam ovu zelenu da bi potamnila donju liniju oka. Sada ćemo skroz ovaj unutarnji kut nanijeti ovu najsvjetliju nijansu ovdje kao highlight. I malo ispod obrve. Sada nemam tuš, moj signature look znam, meni nema luka bez tuša. Međutim imam dvije olovke za oči, imam ovu jednu iz Color Trend linije, ona je crna, i imam ovu Avon True Color u plavoj nekoj nijansi, Starry Night. Ok, ona je kao tamno plava. Kako kažem, ja preferiram tekuće tuševe, tekuće eyelinere sa tankom četkicom. Znači sa tušem u flomasteru mogu baratati, ali s olovku znači olovku u smislu da je koristim kao tuš nisam koristila od, ja mislim, srednje škole. Što je bilo jako davno. Ali evo, za potrebe videa ćemo se potruditi. Tako ipak ću koristiti ovu plavu, onaj Glimmer Stick eyeliner u nijansi Starry Night, znači tamno plava. Pomoz Bog, što se kaže. Probat ćemo sa malim ogledalom. Ono što mogu reći o ovoj olovci je da je prilično pigmentirana, onako
Posebno kad se zagrije malo, kad se počne raditi s njom onda baš fino klizi. Minus je to što nije precizna. Mislim, nije precizna kao tuš. I morate paziti kad je izvlačite da izvučite jako mali vrh, tako da vam ne bi pukla. Ok, uspjeli smo izvući liniju olovkom, koliko toliko fino. Iako ne mislim da će se razmazivati, pošto već ima sjenilo ispod sebe, ja ću ipak nju malo setirati sa sjenilom, čisto da je zacementiramo na mjesto, da se uopće ne miče. Uzet ćemo ovu skroz tanku četkicu kao za tuš ili za obrve i uzet ćemo ovu tamno-zelenu ponovo, da mi malo setiramo ovu olovku. I vidite kako je sad na ovom oku gdje ima sjenilo i olovka linija istaknutija nego na ovom gdje ima samo olovka. Eye look je skoro gotov. Sad idemo na maskaru. Sada imam ovdje 5-in-1 Lash Genius maskaru. Ovo je također pa više manje novitet u Avonovoj kolekciji. Nju sam već probala nekoliko puta jer mi je ona stigla dosta prije nego ovaj paketić. Četkica je malo čudna, malo veća i ovdje gore ima kao rasvjetani dio. Međutim, jako fino počešlja trepavice, ne slijepi ih. Također, malo je vlažna, ali kažem, ne slijepi trepavice. I isto bi bila još mrvicu bolja kad se mrvicu posuši. Nisam primijetila ni da mi se preslikava ispod, da fin volumen, finu dužinu. Idemo na lice i obično bi ovo bio zadnji korak, highlighter bi bio zadnji korak, to je predzadnji prije usana, ali zadnji korak što se samog lica tiče. Međutim, ovaj highlighter je u bočici, znači tekući highlighter i pošto ja nisam setirala ovaj dio lica gdje inače ide highlighter, tako da ću ja prvo njega nanijeti da ne bi pravili greške da prvo nanesemo praškaste proizvode pa tekuće proizvode pa da se onda sve... Ja ću malu količinu staviti na gornji dio dlana i nanijeću ga prstom prvo da vidimo kako ide. Girl! Fino se blenda, ali vidim da moram brzo raditi jer se brzo suši. Ali fino izgleda. Tako da mi ćemo njega još malo nanijeti naravno jer zašto ne. Uglavnom nije mi pomakao puder ispod. Zato kažem treba nanositi tekuće proizvode prije praškastih. Vidite li vi kako ovo sjaji? Ljudi dragi, ako me ne budu vidjeli iz svemira, ništa od toga. Znači baš je pigmentiran, baš sjaji. Ovdje imam bronzer u stiku, međutim ja nisam nešto baš od proizvoda u stiku. U smislu nisam baš nešto od kremastih proizvoda, tekući hajde više manje, ali kremasti baš i ne. Tako da ću ja njega ipak ostaviti za darivanje. A koristit ću ovaj praškasti bronzer, koji je meni jako zanimljiv, zato što je ovakav. Znači u nekoliko nijansi, sjajan je bronzer, ima sjajnih čestica u sebi. Možete postići highlighter, možete bronzer, s tim da je hladan bronzer, znači nije onaj topli bronzer da izgledate narančasto, nego je hladniji bronzer, znači možda konturiranje, ali ćete dobiti sjajne konture, što meni osobno ne smeta. I ja ću koristiti ovu malo nabijeniju četkicu, znači ovu koso rezanu, nabijeniju četkicu i krenut ću prvo sa ovim tamnim nijansama dole. I njega ćemo ovdje gdje bi inače konture stavili. Pigmentacija mu je fina, nije pretjerano pigmentiran u smislu da ćete odmah dobiti fleke. Kažem, opet možete ga nadograđivati, ovisi hoćete li blaže konture, jače konture, ali kažem, sviđa mi se za konturiranje zato što je hladniji. Znači nije topao i narančast, nego je baš hladniji. I nije puno sjajan, mislim vidiš se sjaj, ima sjajne čestice, ali nije ono tipa šljokicavi tako. Ako se manje šminkate, možete skroz laganim potezom ruke, znači u skroz laganom sloju, samo malo proći tamo gdje bi vam inače prirodno kao sunce napravilo sjene, da dobijete onaj fini, zdravi sjaj, a opet da dobijete te neke konture malo osunčane, jel? Uglavnom da bi malo dali oblik licu, a opet da imate neki zdravi sjaj. Sad, pošto nemam rumenilo od Avona, a iskreno toliko naglasak na očima da mislim da rumenilo čak nije ni potrebno, ja ću samo probati malo po ovim svjetlijim dijelovima istom četkicom, samo nanijeti ovdje gdje bi inače došlo rumenilo, čisto da dam još malo sjaja jer why not? I sad je red na usne. Kako sam već rekla, ja imam 9 nijansi ruževa, s tim da je jedna dupla. Dupla je Can't Quit Cafe.
Ona izgleda ovako, baš je fina svjetla nude. Tako da će ovaj jedan primjerak ići u darivanje odmah. Pored Can't Quit Cafe imamo ovu nijansu, zove se Run on Rouge, ona je ovako tamnija puder roza. Imamo ovako svjetliju rozu koja se zove Persistent Pink. Onda imamo opet malo tamniju rozu koja se zove Relentless Rose. To jest, rekla bih da je ona mrvicu svjetlija od ove Run on Rouge. Mislim da se vidi na kameri malo razlika. Jako su slične, ali je ova malo tamnija. Imamo Stay Put Sangria, koja je baš moja boja, ovako bordo. Ne bi baš išlo uz ovaj look. Imamo Resilient Red, rekla bi da je ovo klasična crvena, koja također ne bi išla uz ovaj look, ali je jako lijepa. Imamo ovu ljubičastu, baš zanimljivu ljubičastu, koja se zove Overdrive Orchid. Ona bi čak i išla uz ovaj look. Imamo ovu baš rozu, koja se zove Fail Proof Fuchsia. Znači, zapravo najviše bi stajale ova Relentless Rose, po meni. I ova ljubičasta. Ok, ja idem s ljubičastom, ne zanima me. Inače, pakiranje i aplikatore kao kod onih Mark ruževa. Mark tekućih ruževa. Samo mislim da je formula bolja. Ne, kako ću reći bolja? Postojanija. Čitala sam kod kolegice Zujalice Ba. Ćao Daniela, ako gledaš. Ona je napisala recenziju o njima. Mislim da je jako dobro recenziju napisala, pa ostavit ću i njen link u opisu profila. Ona je baš pohvalila trajnost i pigmentaciju i sve. Tako da sad ćemo vidjeti kako će ova se ljubičasta uklopiti sa ovim ljubičastim lukom. Ja mislim da će dobro. Ok, nije ljubičasta kao što sam očekivala da će biti. Danas smo baš dramatični i baš šareni. Ok, ruž se još nije potpuno sušio, još je mrvicu ljepljiv. Međutim, već osjetim na nekim dijelovima da se suši i kako se suši postaje potpuno mat. Osjeti se malo da je suši, ali nije neugodno. Ne mogu reći da je ono da vas tišće. Znači, znate kako neki mat ruževi imate osjećaj da vam je isušio sve što se moglo isušiti u usnama. S ovim to nije slučaj. Znači, osjeti se da je mat, osjetite da ga imate. Što se samog aplikatora tiče, znači isti je kao kod onih Mark tekućih ruževa, što meni nije baš najidealnije, malo je neprecizan, malo treba poraditi s njim. Iskreno, malo je premekan za tekući ruž, ja preferiram one kao tvrđe pa koso rezane. Formula je ok, pročitala sam, kažem, kod Daniele da stoje unatoč hrani, piću i svemu. S tim da ja sam testirala jedan, već sam rekla da je ovo drugi put da snimam video, tako već sam probala jednu nijansu, to je ova Run on Rouge. I nju sam također nanijela nekad oko ovih doba kad sam završila snimati video. Znači sad je oko 12. I ručala sam i poslije ručka, znači poslije ručka i poslije kave stvarno nisam imala potrebu da popravim ruž jer se nigdje se nije pokvario. Znači stvarno je stajao, unatoč hrani, unatoč piću. Stajao je do 9 na večer jer ja popodne radim, tako da ja u 9 dođem kući. I to bili svi proizvodi iz ovoga paketića, plus neki koji sam već imala, znači Full Face Off Avon, osim obrva. Nažalost nisam imala nijansu za obrve, a pošto sam jučer svježe ofarbana, htjela sam da imam obrve u skladu sa kosom. Tako mislim da ćete mi oprostiti jer šta ću, ne mogu doljeti crvenim obrvama. Sad da sumiram svoje utiske. Ok, prvo krećemo sa puderom. Puder je položio, znači prvi put kad sam ga probala, kad mi je tek stigao, kad sam ga prvi put probala je položio odmah što se tiče i prekrivanja i izgleda na licu, jer on, kažem, ima jače prekrivanja, ali stvarno vi ne vidite da izgleda kao maska, znači ne vidite da imate neki oni baš jaki puder, a opet je napravio jako lijepu bazu. Fino se ponaša ispod očiju kao korektor, jer, kažem, malo je ljepljiviji, nije puno ni mat, on je neki polumat. Znači ne isušuje puno, ne izgledate puno suho, tako da je dobar za suhu kožu, jer ja imam suhu kožu i meni se jako sviđa na ovom licu. Što se tiče masne kože, možda bi ga trebalo malo više setirati, ali opet, vjerojatno vi bolje znate svoju kožu nego ja, barem bi trebali. I kao cut crease, već sam rekla, to jest vidjeli ste moje oduševljenje za cut crease, da je položio je tu, tako da je ovo jedan multipraktik proizvod koji me na svim poljima oduševio, tako da neću puno dužiti, ovo je 10 od 5. Što se tiče baza, ona nije novitet, ali baza je jako fina, već sam spomenula sve što sam trebala spomenuti u vezi nje.
opet ću naglasiti, samo pripazite pri doziranju, ali sve ostalo je super. Što se tiče paletica sjenila, već sam rekla da stvarno imaju dobru pigmentaciju i jedna i druga. Tako da sam uspjela ovaj šareni look postići. Mislim, vi i da uzmete samo ovu Color Crush možete postići malo manje taman šareni look. I ako vam treba neka paletica sa šarenim sjenilima, ali niste nešto pretjerano od svih duginih boja kao ja, ova paletica je stvarno dobra. Također i ova Precious Shells, mislim ne znam imaju li je još uvijek, nisam provjerila, ali i ona je jako dobra, tako da dugo mi je u kolekciji i još uvijek je koristim, tako da veliki plus. Što se tiče olovke, također i ona nije novitet. Fina je, pigmentirana, fino klizi, pogotovo kad se malo zagrije, međutim veliki minus je što lako puca, tako ja sam ostala bez dva vrha dok sam završila ovaj look. Ali opet ću reći da ja preferiram tekuće tuševe sa tankom četkicom. Maskara je jako fina, već sam sve navela što mi se sviđa već za nje, četkica je dobra, lijepo raščešlja trepavice, da volumen, da dužinu, 5 od 5, 5 u 1, ovaj sam preskočila dok sam pričala o licu. Puder u perlicama, kažem, jedino je malo nepraktičan što se mene tiče jer ja koristim pudere ili u prahu ili u kamenu. Tako, ali kad malo zgnjenčite te perlice, dobijete jaču pigmentaciju i manje se perlice te raspaju okolo, tako da. Ali što se tiče samog efekta na licu, fino setira, fino zamatira, a opet vas ne zacementira, što se kaže, tako da plus iza njega ide. The Bronzer je super, baš mi se sviđa. Mislim, vidjeli ste već dok sam se šminkala da sam izrazila svoje oduševljenje. Jako je lijep efekat na licu, fin sjaj ima i nijansa je baš za mene ovako svijetle poluduhove. Kažem, još nisam potpuni duh, ali mislim da će mi biti dobar i kad budem potpuni duh, kad mi ova nijansa porculan bude moja glavna nijansa za cijelo lice. Tako da baš mi se sviđa i mislim da bi ovo gore bilo dobro kao suptilan highlighter. Tekući highlighter je predivna nijansa. Znači nijansa mi je baš odlična. Ne znam da bi navela kao minus, samo bi navela kao oprez, isto kao kod baze za šminkanje. Znači nije necessarily minus. Ali morate raditi brzo s njim zato što se brzo suši. Tako da i nemojte ga nanositi preko praškastih proizvoda jer se onda neće ni izblendati ni ništa, izgledat će katastrofa. Probala sam, zato govorim. Ali ako ga nanesete prije recimo praškastih proizvoda ili možete čak možda par kapi ubaciti u puder da dobijete dugi sjaj, odličan bi bio, ali nijansa je super i sjaj je pigmentacija. Ćao svemirci. Ruž, opet nijansa je jako intenzivna. Ali sve više mi prirasta srcu, moram reći, zato što je baš zanimljiva. Podsjeća me... na koji me podsjeća? Podsjeća me na Heroin od MAC-a. Znači na nijansu Heroin od MAC-a, s tim da je ovaj postojaniji, dugotrajniji da kažem. Što se same formule tiče, kažem, malo se duže suši, ali bi to rekla kao plus, baš zato što stignete ga fino nanijeti, prekusa ravnomjernije, tako da se ne skupi na nekim dijelovima ako se brzo suši. Tako da stignete raditi s njim. Možda je to dobro da je formula malo da se sporije suši jer, kažem, aplikator nije baš najprecizniji, ali u kombinaciji s tim stignete fino precizno nanijeti, a da se ne osuši iste sekunde. Ali kad se osuši, traje od jutra do sutra. Što se tiče bronzera u stiku i ovog jednog ruža u onoj svijetlo nude nijansi, već sam rekla da ću njih ostaviti u darivanje. Također ovdje ima još nijansi ruževa koje uopće nisam isprobala i koje vjerojatno i neću. Tako da ću ja napraviti jedan fini paketić Avon proizvoda da stavim u darivanje, tako da pratite me na Instagramu jer ću 100% tamo objaviti. I to bi bilo to za ovaj video. Ako vi imate ikakvih utisaka o ovim proizvodima, definitivno mi pišite. Recite mi sviđa li vam se ovaj moj intenzivni look. Bili vi ovako nešto nosili? Bili nosili ovakav highlighter da vas vide i sve bira? Ja sad se gledam tamo u ekran, vidi kako sjaji, joj. I to bi bilo to. Sve što imate da mi kažete, napišite u komentarima, volim dobivati vaše komentare, primjedbe, ideje, komplimente naravno. Uglavnom, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!